ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekuphakameni Manazaretha ingcwele ngimi phambi kwesihlalo sobukhosi ngibambene nenkinga enkulu ngibambene nenyathi ngempondo uma umuntu ebambene nenyathi ngempondo usuke lenga njengoba ngiguqe lapha ngiyalenga ngoba ngilenga lapha enyathini inyathi ijame phambi kwami kodwa ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wasemkhulu wasekuphakameni leli thuba uNkulunkulu awubaba athe angiguqe kulo ngibe isisebenzi sakhe Nyamcela uNkulunkulu engilenga kuye lapha empondweni uba angisimamise inyawo zami zithinte phansi ngingantanti ngizizwa ngitanta ngoba inyathi isilwane esikhulu uma sithi ngekhanda usukulenga ngilenga ke enyathini nabafowethu ozakwethu laba esihlezi nawo lapha esontweni bangelekelele ukuba lokho engikuthunyiwe bangibambise inyathi lena indaba enkulu engamfanele umuntu onjengami ngiyangithuma ngibuka abantu ngizeye ngiyinike futhi uthi bahle laba yimi ngedwa umuntu omumbi ngiyangikusebenzise kakhulu lokho kodwa phambi kwamakhosi nesihlalo sobukhosi ngiyafisa ukubonga ngibongele mina nabo bonke abafowethu esinabo nodadewethu namakhosi uqobo lwawo ukubona into enje iphakathi kwethu into epheleleyo le ndaba ephambi kwethu indaba epheleleyo akwebolekwa ndawo unqa uphakathi kwayo ayikho into elapha ekhaya kwebolekwa okwalapha ekhaya uNkulunkulu wakuphelelisa seboleki lutho sisendaweni epheleleyo nansi into engifuna ukuyibonga ake ngikuxoxele indaba enhle nje imnandi leni engizawuyixoxa ikhuphuka inkosi Buthanga ngale gijima mvangela ungitshela labefundisi ukuthi ngiyakhuphuka manje sasibheka isikhathi kwa3 sivamise ukuthi ke uma sigijima sisheshe siyobamba ubaba omncane simthungathe uthi ungaphi bese sigijima naye ke sakwenza ke lokho saphuthuma yena ke sase imoto ngazi zesonto zayishoniphi kodwa ngezesonto zonke imoto enguthandayo lokho imoto lapha ekhaya ngeke ashembe zonke angisayikhumbula imoto esayibamba nje yayisishesha sathi gijima naku imoto lesihamba ngazo singayiboni kahle bawomncane samgona samfaka phakathi asesikhuphu 2:45 sasibaningi sifika lapha safika sababaningi kwayibandla impela eningi kodwa umkhuba ofike wawusudaleka la ngokushona kwelanga nxa ilanga selishona bese kufika futhi isithunywa esithi uthi ubaba kanitsheni kasehli ubaba kasehli ngoba yonke impahla ethile esansi nesilala kukhona kokugqoka asinalutho lapha sawenze njani kwathi usuthi useshilo ushilo ngiyayithanda le ndaba ukuthi useshilo ushilo lapha ekhaya singabantwana bezwi le ndaba esihlanganisela namakhosi ngiyangithi ngiyakhuluma kodwa ngingazi noma ngiyaphimba
amakhosi njengobela awayingazi uyabona yinto enkulu kabe kushiya imfuyo nembhede emihle nezitulo abanye abantu bazothi lamadoda lapha awanazi izitulo ezikhulumayo emakhaya imvamisa amanazi athi ngeke ngiwahamba amaningi anezitulo ezisha umtshingo emakhaya kodwa labo bantu bonke nezindle ezinhle kakhulu balapha ekhaya namakhosi yini lesiqoqe lapha ekhaya lapha siqoqwe izwi kwafika izwi ngiyangikhulume le ndaba lapha kwafika izwi lafika einsizweni ezinenkani abantu abansundu kodwa ke ngumZulu ngiyangithanda ukukhuluma kakhulu ngalokhu kwakithi angize ngazi ezinye inhlobo kodwa ngazi ukuthi umuntu onsundu wonke umuntu onsundu unenkani kulelizwe ke esikulo thina babephethe yonke inhlobo yesikhali semkhonto kwafika izwi livele ezulwini lathi kuyekeni lafike lathi ukuthula izwe liqabele lafika izwi lathi ukuthula namanje inkosi isasho njalo ibasaqhamuke phithi ukuthula ngiyengezela nje kulokho ngithi nami ukuthula ubaba ngasehli cakasehli nakho kuhlwa kwase kuhlwa phela kuhlwa noma yinini isikhathi kuvele kuhlwe kwahlwa senze njani manje na sizawulalaphi baba omncane wena uzawulalaphi ithi insizwa kaMayikisa cha sesiyalala khona lapha washo wabhuquza phansi washo omncane wathi bhuququ phansi angenzi lo noteku wathi nayi indawo yakhe lapha kwakungekho tshani kwakuyibhuqu wathi bhuququ phansi wathi njengisani nasengilele mina angazi kini befundisi sabukana lapha ngasasibanga sasibathathu sase sithi lalela kade kwasebesihubha labantu balebeka uma singakhuphuka nobaba bese simshiya la ngeke sikhuphuke ezantsi asilale khona lapha wathi baba omncane yiqiniso lela mabe bezosishaya abafike sino baba nabashaya sibaleke singene lapha kubaba yini edala konke lokho ake ngibuza umbuzo yini singayi emakhaya uyasanga kusasa leli tempeli liu 3 km eloqala emhlabeni 3 km mawusuka la uya lapha kwase kuthiwa sakhe itemple lizinsuku ezimbili nje zwi leli temple njengoba libona licakiwe njalo kaze licakwe itemple kanjena lapha ekhaya akukaze libe khona leli lingumthangala lithungile kuthungile kuthule kuthethu alilihle ligilingane kwani wokuhamba uzungeze lalakhiwa nje ngeinsuku ezimbili lonke leli bande lamhlangano lakhuphuka kungulo wethu elitshe lakhe omnye afika abeka athandaze kuleli athi uNkulunkulu wami usungikhumbule baba ebukhosini bethandazela amatshe athi ngizivuma ngibeka wonke lamatshe ndathola umthandazo womhlangano lono lapha amen size kulelozwi ngababaza mina ngathi uNkulunkulu kaShembe uyasithanda sathi sesilapha sayimisa inkosi yakwaDube lapha ekhonini sathi hey Nkosi awukahle wawukhona sifika ebuhleni sisuka eMbeka ithi inkosi kodwa ngangisemsha ithi nalale thina leli tempele ngale lalicakwa ithi njengoba senza lapha sesiyaphinda futhi siyacaka la singambonga ngani lo uNkulunkulu yini ubani oyazi ukuthi kuleli bandla koba khona itempele ili 3 km ubude balo limiza abantu baligwinye baliqede balehlule bani wayekwazi yilokho engithi ngiyakubonga mina uba sibe sendaweni ephelele uShembe uphelele amen sokufika belu lapha ekhaya zindaba ezinkulu kakhulu lezo fika belungu abakhulu abaphethe umbuso wezamajele baqale bashaya incingo kri sifuna ukuzobona uShembe kukhona indaba enkulu esifuna ukuyenza sitshene umhlaba ningayibizani intatheli zayibiziwe azikubhala okuhle kwalapha ekhaya
Uphela into emelwe izinto angihlebike lokho kwenkusho Thalali ngoba kuvele zishayela mina incingo nxa ziphoxa leli bandla kanye nemithombo ethembekile lapha ekhaya. Azizi sase siyibiza akuzange kufika ngisho yodwa ngaphandle kweintatheli. Yingakho intatheli zalapha ekhaya nje siyicelele kuNkulunkulu ukuthi labafana basebenze into ehlakaniphile ngoba intatheli eziyoba khona ithatha ukuthi lapha ekhaya yilezi zalapha esontweni kuphela. Amen. Lezi elapha ya eThekwini zigadi imithombo ethembekile lezi awuphuma ntambama iyokhipha ngesonto iyosho konke okubi ingakusho kuhle kwalapha ekhaya. Ngeke uzwe nje imithombo othembekile usho laba bantu uthi bebengakanani. Uzawuphuma uyohumza amacebo lapha yana umthombo othembekile mina ongashayi phansi. Ake sidlule encwadini uma kuphethe inkonzo kuye kudlulwe encwadini kaJohane 15. Ndunge lapho nale nenye incwadi yamaRoma 8 ivesi lika 35. Ake sifunde lezi zombili. Nkosi yethu simangata simi pambi igwa ambi wako siya tena befika lapha uma sebefikile bafike bathi sicela ukubona inkosi siyakhonza ke bangena bafike bathi Nkosi yamakhosi kusha baphethe umuso sizonikela namhla sizokukunika umsebenzi wakho wena uNkulunkulu. Amen. Izathu zakho zoba sithi wena uNkulunkulu zisobala zibona ngumhlaba wonke. Ake nginixoxeleke lapha emajele ayikho inhlobo engekho phakathi. Amajele avamise ukubamba laba bantu abathi bahlakaniphe kakhulu kanti bashayisa odongweni. Unenkinga kumuntu othi ehlakaniphela ashayisa odongweni nqu angaluboni. Nalo muntu wakhe indle nenamnyango noma sokufanele aphuma baleke akakwazi ukubaleka yakhiwe uye. Bagcwele lapha emajele wonke umhlaba. Ayikho inhlobo engekho. Kunomfundisi phakathi, kunomvangeli phakathi, kunomshumali kuboshwe ngisho umkhokheli phakathi nebandla lonke. Ngiyesaba ukuthi nobani futhi abaphakathi. Bakhona abanye abaphakathi ngiyawubasho mase ucinyezile nabo baphakathi lapha. Kodwa uShembe ufike wagilima ufike wangimehluleli lapha phakathi wayesehlulela amacala abantu ngesingaye. Hayi ngalokho uyabona ke uyangena ejele ungenacala nxa udlokozwe ngumuntu waqala kanti uzawusukuma ishaye bese kuyongena wena. Usezafika phume ngamaphuzu yena bese kuthiwa ubani. Amakhosi avamise ukuthi ubani oqale ukushaya. Awabuza ukuthi uqalwe ngubani ukuchukuluza. Abuza oshayile amakhosi. Okusafuna ukuthi kuhlalelwe phansi. Ashintshe nawe abuza ukuthi okushayile ube kushayela kuthiweni. Wayesefika uShembe seyihlola yonke lemisebenzi. Kukhona ababoshelwa amaphutha aphuma nini na.
ukhona laba baboshela amaqiniso basephakathi namandla abaphumile indimbani uShemba afike wayikhipha emajele onke ase South Africa zilapha ekhaya umazi ngaphakamisa izandla lapha ngaphakama iTemple lonke le bathi ke laba babusi ke sizovuma ukuthi uNkulunkulu amajele namhla umsindo uphelile abantu ngokungena kwebandla lakho bayaphatheka bonke lapha nje kuzofika ibandla elikhulu leziboshwa lapha kuyaqala kwaze kube khona emhlabeni la iqala eJudiya labonakala iziboshwa zizofika lapha lwesini zizobabaza ubaba khona etshengisa iSouth Africa ukuthi uma seyifike lapha kubaba wazo ayibaleki ziyeza intatheli ke lezi ke njoba ngisho nje imithombo ethembika ayiphumi ayitshela khona izobona ukuthi ngeke uyibone lezi intatheli izokhipha lokho lezi zapha ekhaya zikukhiphe zona lokho amen amen uNkulunkulu lo esikhuluma ngaye amen funda mfowethu ngakufundeka John 15 verse lokuqala mina ngiyivini impela mina ngiyumvini impela baba umlimi ubaba wami ungumlimi amagatsha onke akimi angatheli izithelo uyawasusa la angayitheli ithelo uyawasusa kodwa onke athela izithelo uyawathena onke lana athela ithelo uyawathena ukuba athele kakhulu kubile sokukhulunywa incwadi nina awungibambele mfundisi mina ngingumvini impela ubaba ungumlimi amagatsha onke akimi angazitheli ithelo ezinhle uyawasusa kodwa onke lathela ithelo ezinhle uyawathena ukuba athele kakhulu hamba baba nina senihlambulukile ngezwi engalisho kini hlalani kimi nani kini njengegatsha lingethele izithelo ngokwalo uma lingahlali evinini kunjalo nani uma ningahlali kimi mina ngiyivini nina ningamagatsha ohlala kimi nami kuye uyena othela izithelo eziningi ningenze lutho ngaphandle kwami bengifuna lelo baba ngiyabonga kakhulu ningenze lutho ngaphandle kwami ake sinake leyo nto maNazaretha nina ningenze lutho ngaphandle kwami ingakho lapha ekhaya umthetho wakhona umile uthempo ayenziwa into kaShembe ngomyalezo womunye umuntu ake ngithi uqeqesha kancane ngoba abanye bazofika ebufundisini ngoba bacabanga ukuthi abanye kuyadlalwa ukhona abantu abaningi abazi ukuthi uThekululu kuyatekulwa kushaniswa amahleza ningenze lutho nina ngaphandle kwami lapha ka ungayenza into ngomyalezo ukuthi ubaba uthe akathi mayifika lothu ubaba uthe hamba uye kubaba baba kufika umuntu uthi ubaba uthe siphapathisa kangaka nje akufika umuntu ayaleze sibusisa abantwana kangaka akufika umuntu ayaleze sishathisa kangaka akufika umuntu ayaleze sithunywa kangaka umhlaba wonke akufika umuntu ayaleze ningenze lutho nina senihlambulukile ngezwe ngilishilo kini kodwa ningenze lutho ngaphandle kwami ikhona lencwadi engicelile enye yaseLukuza yamaRoma 8:35 abaseRoma 18 verse 35 8 verse 35 yebo ubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na awubahambe mfundisi ubani lo ozasihlukanisa nothando lukaShembe ukuhlupheka ukuhlupheka usizi
ukusingelwa ukuzingelwa kwethu indlala ukuhambaze akawuma kancane indlala lalela ngithe ilapha ekhaya izinto zakhona ziphelele akho umuntu lapha ekhaya ulambile la Amen. abanye basuka emakhaya bengenalutho lutho ngijabula ngoba leli banda lisenawo leyo nto esakhula sayibona thina bekusuka emazweni akithi ubaba abeyedwa aphathe Indian kwangamadombolo kusiwo madombolo okwakhiwa ngelokhuzana kwakhiwa ngani umbhaqanga kubunjwe ngobaba bethu bezabalaza lapha sisemzabalazweni obaba namanje sisabalazile uma uzehlulekela wethu ukuzabalaza uzawuhluleka wethu hambe yoshona obaba bazabalaza baze bahamba ukuzabalaza ngenye into nokupepenyeka futhi ngenye into izinto ezimbili ezihlukene ukuzabalaza nokupepenyeka ukuhambaze yingozi na inkemba na awulalela ave kwandile ukusongelwa kuleli bandla manje yinto le okufuneka siyihleke nabangenamazinya amahle kuyothengwa ama-force afakwe lapha siwafakele nje ukuhleka sihleke sithi ke sihleke lento le eyitem yalapha ebandleni le yokuzingelwa yokusongelwa ngizakuqhushuza ngesibhamu ngizakuqhushuza ngithe mina leli bandla umnikazi walo umqali wendlela leli bandla wafika wayelisa amadoda ephethe imkhonto lawo madoda azala leli bandla leli uma evuka engenwa ile nto yakho lizoba khona leli bandla amadoda azothe nje azothiswa ushembe hayi ngoba esaba nalapha befundisa kuona amavathavata abefundisa zinsizwe impela kodwa zibanjwe ushembe uthi inkosi uJesu bandosika kwakukhona okhipha inkemba uPetros ukhipha inkemba lapha befuna ukuhlasela inkosi uJesu wakhipha inkemba wayithi wahephula omunye uthi uJesu hawu Petros ngihamba nani kanti niphethile kuze shona labo celemba inkemba wenzani susa lento lena eduze angihambi nabantu angazi wayishonisa phi uPetros leyo nkemba ngixwayisa abantu ukuthi hayibo hayi ngoba kuyingazwi impela kodwa kuyizwi elibamba abantu njengokulotshiweyo ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke ngenxa yakho sibulawa usuku lonke kuthiwa siyizimvu zokuhlatshwa kuthiwa siyizimvu zokuhlatshwa ngiyabonga mfundisi babazani wemadoda ikhuluma nobaba si lapha ePhalameni ithi ngikhulume nabefundisi ngathi ake balungise lapha eduze kwendlu yesonto le ndaba esikuyona isincane kodwa kusho inkosi kodwa uNkulunkulu uzawusinika enye indawo kulezo nsuku kwase kubhajazwa inkosi yamaqadi mina ngiyavevezela ayikho into ebuhlungu njengokuthi into uyibonile ubunandi bayo bese kuthi uma sokuguga wena uyibona isiyenziwe ibhola ngesinye isikhathi funda baba iyo le ngibizile mntu lapho uNebukadnesari wagcwala ukuvutha isimo sobuso bakhe sanyukuba ngakuShadrach noMeshach noAbednego mana ke khona lapho ulo uShadrach noAbednego noMeshach kwangamanazaretha lalela kwangamanazaretha ngifuna ukuthi ngikhulume ngilungise lapho kusingagijimi sintantalaze phezulu ngathi
lokho engikwenza lapha ngibamba itoho angikho etohweni angikho etohweni thanda amanazareta azi ukuthi asibambe lona itoho sonke hayi mina ngedwa nawe kawukho etohweni ingakho lapha ekhaya ababamba itoho bekho lapha ngoba umuntu obamba itoho noma konakala kanamsebenzi kodwa lo osebenza into ayibekele ukuthi uzafele kuyo ufela kuyo awulalela ngelinye ilanga sinomshumeli uyikhayi ngibambela leyo ncwadi ukufika izinto zibaningi uNkulunkulu walapha ekhaya uNkulunkulu walapha ekhaya usebenza ngesikhathi sakhe izinto ayithandayo uthi inyanga izulu siyisemzini waseJudiya phansi kwesihlahla somthombo siqale kuseni ngosikisi saguqa etafuleni intombazane ngapha umshumeli ngapha intombazane ngapha siyasebenza sibambile impela sibambile kubhizi ngendlela esimangaliso usuku lwangesonto abantu baphelele bonke baqhamuka indawo zonke uyikhala nganoma ukhona umfundisi lapha ukhona sibambile singabashumayeli khali uxhakaxhaka lapha siyasebenza impela amadolo ethu asaba njengedolo lembuzi bonke lokho ufuna baqaphela abantu ukuthi kusukwaphi nebandla bangenzi kube lula kwathi ngo10 o'clock siguqile uyikhala ungale ngapha nenye inkosazana engiboshelwe nayo ngapha naye ngale nasiyabukana lapha kuxhaxa yayisithi inkosi hey madoda hey yekelani le ndaba nina iyekeleni obusawo kabuse kodwa angabuseli lapho uzoganga bangalokotha abantu lonke lokubhalwe emaphepheni yonke lento lena ukushaya ihawu phu lembuzi sebefuna ukubaleka njalo abantu bebalekiswa ihawu lembuzi sayithuka inkosi ishamakhala yathi hey nisuzelani nini ngubani lo suzayo isho ukuthi noyikhadi mina ngabuka uyikhadi nomantombazane sabuke uthini baba uthi siyasuza uba yayisisukuma yashamakhala yathi nisebenza nini niyasuza soni nihambe lapha soni nihambe sathi yadala wathi hey sukuma nihambe ukhona kubantwana bakababa owayikhona ngalelo langa kulabo abadala angisazi ukuthi sukuma nihambe niyasuza nini ngibani osuzayo sana amahloni saphela inkani uma uyazi kahle inyanga izulu uma ishintshile uyabona ngithini manje kwabayaziyo kodwa wawungathi asmayila wena ngapha uma ishintshile thina sasiyazi yathi niyasuza sukani lapha ngisebenza nani niyasuzela kwanuka phula lapha sukani nihambe yayisixoshwa sahamba impela ukuxoshwa lokhu kwempela nakho mawazi eJudiya nakho yasisuka phansi kwesihlahla somthombo wothi noma uganga ngenye ilanga usiyeke nje ngoba lempetho nje ngikuxoxelayo nawe uyithola kumuntu ngoba wawungekho ase sahamba thoco idodolo lami ngelisemva ngale kwelika baba umfundisi uMathunjwa ngangilapho ngisengumshumayeli ngase ngibuyiswa ke sengibala lapha sengikhona ke sengibuyiswa ke ngoxaphashe sase sihamba uyikhali wadweba wabheka uyikhali ke inyembezi iseduze kakhulu kuye wayesekhala uyikhali ethi ezulwini sixoshwe nami ngibibitheka lapha ngiyakwedlula kuthi kangiqhume sikwakuthi siqhume sonke la ngemuva sesindwa ngabantu kuthiwa sisuzile sahamba sayisawushona noyikhali ngafika edokodweni lami ngayithanqaza ngithi ngifuna ukuthi ngishaya isihlahleni ngife noyikhali uthi uyikhale ngimemeza mina ngiyoyibulala le show eyofela ishow sahamba sangena emadokodweni u10 o'clock ekseni lashona ilanga sisosizini noyikhali sixoshwe ezulwini kuthiwa sisuzile wayeseza umfundisi Mathunjwa wangilandela kancane wafika ngena
ngizithe shume ngifuna ukufa ngidonsa umoya ngingazi ukuthi umuntu kafi ngoba ngithi ngidonsa umoya uthi uphele ngife ngiphethwe ngamahloni inhliziyo ibuhlungu ngixoshiwe ezulwini kuthiwa ngisuzile salahlekelana noyikhali imini yonke ngomsombuluko ekuseni kwaqhamuka umfundisi ukutheleza egijima ijubanwa ngazulu bona athi uphumshumela umthetha ngavuka inkani nothi mina umshumela umthetha wona ubaba uyakuphiza gijima ngathi nobuthelezi uyakula mina ngixoshiwe wathi ngisuzile wangibamba uthele umfundisi lo ngasekho singabasho wayengibambe gijima nami nakho ngathi bangithi thushu ngibona ukuthi kagange ngama ubaba nangu uhlezi yedwa phansi kwesihlahla yaphela inkani ngagijima ngathi ngifika nje etafuleni ngayithela wathi yeyi wena suphethe uba uthi ukuthelele ba uba nomuntu ukuthelele saphinda mani lo ndoda lo Khayini kwathi unyuka ubeleleni uthi ukuthelele ba baba lalela ngithi manginiphilisa benginiphilisa izolo kukhona isilwane ebesithe amazinyo phezu kwenu ningasibonwa yimi sinukiswa kwento engakaze ngiyibone yisona besinuka silengisela amazinyo phezu kwenu sifuna ukunibamba phambi kwami ngisukuma nje mina ngiphebeza sona nithi ukuthele nina nifunani umthethweni uphi ikhali ngathi inkosi angimazi ngihlukane naye ethi yofa laba bathi kuyatekulwa bengibancenga bayeke ukuthi uTeku asikho oTekwini asikho futhi etohweni uyabona lento esiyenza lapha siyofela kuyo siyofela khona funda baba lapho wayeseleza amadoda amajaha empi ukubopha uShadrach noMeshach noAbednego nokubaphonsa esithandweni somlilo ovuthayo lapho lamadoda eboshwa ayisezikutsheni zawo nasemabhantshini awo nasekushuquleni kwawo nasezambathwini ezinye zawo aphonswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo ngakho ngoba iselezo senkosi sibe nomfutho futhi isithando sasibaselwa kakhulu ilangami lomlilo labulala lamadoda athi abathu uShadrach noMeshach noAbednego athi lamadoda amathathu oShadrach noMeshach noAbednego eshona ebushiwe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo lapho uNebukadnezar inkosi wamangala wesuka masinyane wakhuluma wathi kuyo imiphakathi yakhe asiphonsanga yini amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo baphendula bathi kuye inkosi uqinisile nkosi waphendula wathi beka ngiyabona amadoda amane akhululekileyo ahamba phakathi komlilo futhi akukho ubonakala kuwona awubaba mfundisi simi phambi simi phambi kwakho siyacela uNebukadnezar zithi Nkosi uma uthi thina kasiguqe
siguqela insimbi zakho lezi zikanodoli wakho uthi thina kasikhonza nodoli ngeke thina sikwenze futhi asiyimisele ukuphendula lokhu phambi kwakho ukhona uNkulunkulu thina wethu esimkhonzayo thina singamanazaletha lo uNkulunkulu esimkhonzayo ngeke avume thina sishe kulomlilo baswe kakhombisa ukuthi ushise thina nemnazaretha yethu ngeke sishe futhi ulombuzo osibuza wona uthi uphi uma engasivikelanga sifuna kubhalwe umlando ngathi ukuthi asivumanga ukukhothamela unodoli nanye ngibanga linazaretha bese kuphephezela kushana amadolo useyiminca umuntu umincane utatazela wenzani uma bhaliwe lapha emaphepheni yini ekuhluphayo thina sithe sibuye eSwazini safica sokumanaka umhlaba wonke ngamaphepha sikade singatholi lutho ngale eSwazini ukuthi kwenzakalana eSouth Africa safica sokumanaka sokuthiwa sibuyisa imncwadi kwathiwa sibuyisa idwaba kwathiwa sibuyisa imqhelele semakhanda namabheshu neyinene ukhona iaddress esibhaliwe emaphepheni kwabaphethe ikhona iaddress okuthiwa kasithumele khona nemjiva lesifakile sisaza uqalwa phansi siyogcotshwa sisenelungelo lokugcogcoma nezihlalo siye lekuseni kwenye itasini kwenye indawo kuze kusho njalo ukuthi asicocome nje wena uyavavreta wena bawuhamba kwenze nje kuwe ungena ngapha ungene ngapha ungene ngapha ungene ngapha uzawudabu kumsinsila abantu abavikela imsinsila ngoba munye umake waqhuma lo nawo ngebutho lo munye waziwa ngapha nangapha uyaziwa waziwa ngapha nangapha chabo wenza neno yiba lapha ekhaya yile short lapha indlala lapha kayikho ikuswela kakukho akho lutho okushoti ngalo yini lelo ayifuna yini lo ayifuna ngale uNkulunkulu nangu phambi kwethu ngoba bani lo uNkulunkulu phambi kwethu akusiye wethu nawe uthi sisentabeni zaseLinda izolo kufika insizwa yesibongo esithize iyagijima insizwa isukela umvangeli lapha nawuzwana mvangeli yima ake ume lapho ake mekhwimilili cha ngifuna wena nomfundisi ungema ngiyakhona into engiphethe impela lapha ngiyaphuthuma uthi umvangeli wacabanga ukuthi izawumnika emnika khona uthi yayisithi lensizwa cha ngifuna ukunibona nobabili uthi wayesegijima sefuna umfundisi ungema esethi woza mfundisi nangesibiza lo uthi asiye edokodweni hlezi kukhona baye basiphatheleke namasi akhona nje aqhamuke eSwazini basinika wona nalapha siyawufela khona kasazi noma siyawufela enyameni noma siyawufela ngeke siyeke ukudla kwehlobo ngoba manje asizazeli lutho base behlangana yayisithi lensizwa cha ngifuna nina nobabili sinomngami sesihlupheka into ongayithandi selokhu sadala indlakadla ebusihleni ngingomunye wabo ngizovuma isono nithatheni siye edokodweni nginichazele kahle base bengena base bengibiza nami yayisifika lensizwe ishaya phansi ngonyayithi ngifuna ukukhuluma ningangiphikisi yimini engizovuma isono kini cha kahle ungagagula umuntu lapha wena lezi zinto sezedlula ungalokothi wathi hayi ongonani ngiyekeni ngiyekubaba
Ngiyasola ukhona babona la befundisi bakhe ngwale eMpumalanga kodwa usele Eastern Cape manje lo muntu lapha ekhona nomngakhe ngabantu abafundisiwe kakhulu lapha. Hawu yini na asho akwathiwa senze lokhu nalokhu sasivotiswa ukuthi ababuye ngapha abathanda uShembe. Wongeke ungavoti kuma uthi abathanda uShembe uthi savota. Uthi sithe sethuka kwathiwa uyamthanda uShembe wathi ngiyamthanda uShembe kwathiwa nanku umgxala uyamthanda uShembe nanti izembe nasi isando shonani lapha angikho ke kuloko. Uthi ke lo mfokazi ke ngicela ukuthi ngikhiphe inkomo nginikeze ngikhiphe imbuzi bathi abefundisi cha abaningi abakhishiswa ngenkomo. Hamba wena uye enkosini izivuma izibeka kuwe amthetheleli eso izivuma izibeka kuwe amthetheleli ezwakala lelo lizwi emthini lithi namhla wena soni iyoba nawe eparadise. Umfana wayesedeleni eyiNazaretha base bebethelwa esiphambanweni lenkosi uJesu waba ngapha omunye waba ngapha yaba phakathi. Uthi lo mfana ekade eyidumisa inkosi lapha engayitsheni kayithandi. Uthi lo mfana lapha enkosini eyihlokolo zabe sesiphambanweni uthi wena ukhomba inkosi kanjalo wena ngomuna wena wathi uyinkosi. Uyakuzwa lokho khuluma wena wathi uyinkosi yamakhosi. Bheka manje sibethelwe nawe zikhulule maqedana ukhulule thina. Awukathi enkosini yakho uma beyihlaba ngomkhonto batibilele ngomkhonto enkosini mangangangeni kuwe ungeke ukhiphe ufake kuwe kanti uthi lungile kugwazwe yona yodwa awuvuma umthetho. Inkosi kungumthetho ithi ivike ngawe ngoba wena kawuliphethe izwe. Umkhonto uma udle wena kulungile ungadli inkosi ngoba kuzofizwe. Kubuqhawe kufela inkosi yakho kuhlatshwe wena ngomkhonto. Ngiyangibona ngathi abantu abazi ukuthi kwenziwani mina. Ase simthatha umfana ungakayi kumfana ithi inkosi uma ibheka ngapha kuqhamuka omnye umfana oyinhlasuthu ephila eNazaretha ubuka lempoqelana engapha ethuka inkosi uthi lalela yinkosi lesibethelwe nayo wena. Yinkosi nanxa sinayo isiphambanweni liphuma lapho leliculo lithi inhlanhla yesoni silenge emthini. We akazi uNkulunkulu wami buza makhosi sinenkinga emhlabeni umuntu ongazi akazi ukuthi akazi. Inkinga abantu ileyo umuntu ongazi akazi ukuthi akazi. Kuze kusuka abanye bamlandele balandela umuntu ongazi lutho. Ase simthwala lo mfana sesishona la enkosini elinda ngikhuluma indaba selinda njoba lapha ekhaya kuzokwakhiwa iBhayibheli kuzoba inkihla ngiyazi yothola ngamalolo amangaki lilinye ngoba indaba kaShembe isisabalale kakhulu ayisenganga leBhayibheli elilodwa. Mase simthwala siqhoshile sithwele umuntu thina esimsenkosini uyovuma isono. Siqhoshe impela nje. Ase sifika sithathu bawomncane. Uyakhuluma lo muntu. Siyacela ukuthi ke siye enkosini. Ase sehla
uzawuzwaka indaba yakhe uNkulunkulu uzawungenza ngime lapho futhi bengicelileko zakwethu uthi babo ngithinta ngingadla phala lapha bawumncane ngena usicelele enkosini nangu umuntu ekhuluma indaba enkulu manje ufuna ukuvuma isono uthi lento isimhlukanise nanomkakhe kabalali ebusuku sebehlupheke kwaphela konke abanakho ngalomzuzwana nje kwenzekele demesha lena yethu ekade siyenza lapho uxakaxaka lapho hey awuhlawule intombi yasemambatheni intabeni nasebaqulusini yakuboka qhem shawu makhoyana baxabene bodwa babe bangani baxabene bodwa babe bangani uxabene lo duzalo lwendoda ushilo kusashaya umakhoyana lapho uthi pu 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 kwakuyintshumayelo enkulu nansi bona lesixabene sodwa kubangwani sithe sisamgodlile ngemuva lo thina sithi sizawukhuluma sithi nangethi yaphuma inkosi yabamba la njoba ngenzile yayisithi ikhomba sathi ikhomba omunye wethu yathi hayi ngikhombi nina ngibizeleni nanti leli yakhehleli ngemuva ithi kade sagcinana nalo yana angazi noma manazetha alalele yini lo muntu esiyomkhonzela esiyombika uthi uNkulunkulu wethu emva kwenu lo enimshiye ngemuva ngibizeleni yena eze lapha kimi eduze endlini umngani wami kade sagcinana bengithi ngikhuluma nawe lezo ndaba ngoba awuzazi futhi intembi yakho awubuzi awusho nje wena namhla kwenzakalani izolo bekwenza ufika nje ufuthuzela njengesibhubhunyeka ungathi isiphunga esi kwesina umqondo ingathi inkomo idindlolothi noma ke bayibona nimbongolo eyicitha abantu uthi igijima kanjani musukwenza lokho sasa simedlulisa dlula nangibabe kubisa shesha wayesedlula wayeseguqa kanje njengoba phambi kwamakhosi la sase sithi silwane kuye lapho zozwa khona sase sithi konje ngakwabani sibongo sathi ha ubaba uthi umngani wakhe ungakwabani sibongo wena wayesesho wayese uma ekhona uzawutshakadula ngoba sabona umuntu uthine ngene ezulwini elinda sabona umuntu engene ezulwini uhle kwalesha lokhuzana isona esasilenge emthini enkosini uJesu esaqala uba sibe umuntu ongena ezulwini ithi inkosi uJesu wena soni namhlanje zawuba nawe paradise simbonile linda umuntu engene ezulwini simbona ukheshe efakwa inkosi yamakhosi ithi kuye lalela awukhulume lezi ndaba zakho engizazi nawe kodwa bengifisa amakhosi uba ayothengwa amazinyo la ama-falls bengilowo nje senze ithi ngesabatha nxa indaba kaShembe zinje sifake wona sihleke qwa ngawo sibuye siwakhiphe ngoba wethu onakela dingi kuyoclean wayesesho mina baba ngizovuma isono sami sengidlakazekile manje kwanele mina nomngami ubuthongo kasibulali senza lokho nalokho nikwenze lapha sikwenzela phezulu ebuhleni lapho sasikhona sasilapha emgidini okusinelwa khona sasibamba inkuhla umhlangano khona sivotiswa kuthi abathanda uShembe ngapha bakhona bangamthanda uShembe ngalena ehleni abantu manje inkosi sokudikadika mina ngedwa lento ngizovuma isono ithi inkosi abefundisi bakuthethelele uthi baba abantu uthi baba ngiyakuthethelela amen
esikuzele lapha mana zatha ngcwele ngulowo nalowo uzele uzozabalazela indlu yakwabo nengane encane izozabalazela unina noyise nenkosikazi izozabalazela uqobo lwayo nomyeni wayo nendoda izozabalazela umzwayo athe uyise nxa ehamba emhlabeni wayishiya wayesethi mntanami khulisa lo muzi engikwenzele wona imizi esinawo sayenzelwa ngobaba bethu asilondolozeke leyo mizi ke bese singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wethu thina balapha ekhaya ushembe Nkosi yamakhosi ngiyabonga ezulwini sabelo bengisabelwe uNkulunkulu omkhulu nisezweni Nkosi kusemhlabeni lapha engihamba khona akekho umuntu ongqoshishilizo wokulunga ingoma yalapha ekhaya ithi izithelo zokulunga abanazo bayiphiwa nguwe Nkosi lawo mazwi athi ke mangiphiwe nami futhi Inkosi ingithethele lapho ngithinte khona abantu bango abantu Nkosi laba balapha ngabantu bakho uNkulunkulu lona engibuka ngithe ngiyaqala ukubona abantu abayithempeli behlezi phansi eliyo 3 km bathi abantu sikhuluma into engamacebo nampa baze bawushona ngale yashiwo lento sacabanga ukuthi ngeke yenzeke isiyenzekile siyabonga enkosini yamakhosi ibuyisele esihlalweni sobukhosi